DJI Osmo Pocket 4, yang ni pula DJI Osmo Pocket 3. Kalau korang tengok physically, nampak lebih kurang banyak yang sama lah. Dan kalau nak cakap pasal feature-features dia pula, aku rasa tak banyak sangat features yang korang kena upgrade dan wajib upgrade kalau korang dah ada DJI Osmo Pocket 3. Jadi aku nak bagi pencerahan, bukan pencerahan ni, wajar ke korang nak upgrade daripada DJI Osmo Pocket 3 ke DJI Osmo Pocket 4. Let's say lah korang dah ada DJI Osmo Pocket 3, korang tak shoot lock, korang tak shoot slow-mo yang sangat-sangat slow-mo sampai 240 frame per second, which is kalau korang tanya aku, quality dia okey je lah. Korang tak faham pun D-Lock dengan D-Lock M. Pendek katanya kalau korang shoot auto lah, aku boleh cakap maybe adalah around 20 or 30% perbezaan yang sangat-sangat minimal. Kalau korang tak percaya cakap aku, korang boleh try beli dua-dua kamera ni dan korang shoot benda yang sama, korang shoot the way korang shoot auto tu macam mana, dan korang akan nampak it's basically almost remain the same. Tapi dia worth to upgrade untuk korang yang even shoot auto sekalipun kalau korang nak dapatkan tracking features yang latest and greatest daripada DJI untuk Osmo Pocket ni. Sebab AI tracking dia memang absolutely game changer lah kalau korang tanya aku. Dan adakah aku akan beli? Aku sebenarnya tengah reconsider sebab biasa kalau korang dah ada iPhone 17 dan korang nak shoot lock dengan iPhone 17, basically korang boleh dapat similar tone ataupun similar final product lah kalau korang memang color grade dekat both device. Cuma beza dia mungkin 70 Pro ni dia quite big dan satu is a phone, faham tak? Jadi itu pun membuatkan aku ada consideration juga untuk ambil Osmo Pocket 4 ni sebenarnya. Osmo Pocket 4 ni datang dengan 4 time zoom, tapi bagi aku personally your iPhone is much better lah when it comes to zoom punya feature. Jadi aku rasa korang boleh consider untuk treat this Osmo Pocket 4 like a vlog camera, dan it's a game changer untuk content creator juga. Sometimes kalau big camera macam ni, dia membuatkan aku rasa macam malas ni nak set up semua benda dan dengan lens yang besar, kamera yang besar. Jadi just rangkumkan balik semua info yang aku bagi tadi. Bagi aku lah personally, kalau korang just memang shoot dengan Osmo Pocket 3 tu memang perfect, tak ada masalah apa-apa, dan it's not worth the upgrade kalau korang just nak fikirkan image quality sahaja. Tapi kalau korang nak more to like tracking punya side, which is untuk features dia, and then korang memang gunakan untuk lock punya profile ni, korang utilize very well like manually shooting, and then korang memang properly shooting dan memang all those stuff in your head already, then I think it's a best and very stable vlogger camera untuk korang own lah sebenarnya.